Charis o ya imi an na pe weta na maka wiawang kati. Inata kate manma. Bapa Jesus o anta na pangka. Ama se eniyaw na mama kapmanga. Mapiyama. O kana ma aoy na hingon anu kapmengwati. Ina maafang ko kapma. Kayeta ka charis ori. Ina o nga chup me apangaw na mga kapme. Ina o Jesus o suka kuwa kawa uma. Aoy yatanga yangakang takutama. Aoy angaw na huya. Mapiyama aonga ime apaka fatina fangoti. Ina ikuya watwat fanginenka ya napenay ki. Hanenka Jesus on wanay natay ana. Ama aoy afan akapataba. Ina apaka fanginapmenka kuya watwal fa makamnga wamnga kiyangkati. Ai kaya mani o kana ma ndoda wainda ipaka kaya makangkati. Hanyangkaki fangkonga ainga anga awa mga muyamaka kiyangkati. Apaka Jesus o yatua advanta napa ina fean namo ao yakaka heuka miya yimi aka atama. Ina tutwafa ai akamnga wamnga kimangka ipaka kema. Ina Jesus o takuti tanga to oni angkati. O kana matakuta mga Hawaii. Pita fa ama aoda kapmewa takuta mga. Master, ama ahavanti ya kapatavangwa. Ina tita kuwa fa metangwa. Inanti takatinga. Tanga tuoni angkati. Ina apaka ina angkata kema. Ainga pengkamapme akima. Ai yang apapanian napa ina Jesus o himap manga wai kuwa kawauma. Ina ma okana ma hingo wainda. Ai Jesus o kwa awaku tuma. Kwa ka kaya fean namo yan ata ina tutuwafa ai awa mga katem oma. Ina Jesus o takutama. Ime apakati. Nda wamda seahi. Ndam pilip atawadaw nda nti awa katemaun. Nti nu awa hamnga hapma. Jesus o na kwada dana. Ina maafangko chup me apangaw na mngan napmenka. Angan yatam akapma. Ina o aoy takutama. Nda ime apaka inga yakapei. Nti tisa oy wamnga tawea muy fi. Ani Jesus o akata nuye. Ina o aoy kwata kutama. Ndi iya miahi. Mpilip amahi. Ina kayata mga temonay. Ina Jesus yo ama amngap metangka aoy angayam ka uma. Ao ama afangkoy muntuat akima. Angayam. Peter, James o John o. Ina ime apaka kanam ko kanay. Ina Jesus yo tana kauyang wati. Ina okan amakngun ayaw ina yakupi wo pata ka anang wati. Ime ama. He ani Jesus o takutuma. Hainga kungo maayahi. Hainga mapeaki ati. Hainga saka hungan nwekiya. Ina Jesus o ina tepe kinga kaimanga. Hengan na angka kaimanga hainga yakape akana. Hani o okana me ko awa yimna maka kuyatama. Aoy me apaka ay feo anata ina maakutama. Apaka hitati hawyaw. Ina kaya hikwapa anta kuyoka mka uma. Ina anta tutuafa kawyam. Ina Jesus o kuhaya ngakang katakutamana ime ita wiye. Ina kanam kota kana ita papakimanyi. He ani Jesus o kuhaya ngakang ka apia oy takutamana. Kingkanga ama afang koy taipa muta ina ni meta kateman ama.